ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Lympung ba ka ba khan reu jong ki Khynnah Seng Khasi Seiñ Raij ka ba lalong ha ka Shnong Mukhap West Jentia Hills District ka lalong ka ba Shongkun ha ka ba de ki spa angot ki Khynnah ke liya shimbenta ha ga ni Lympung ka ba lakut no ha ka khan reu tarik ubnai kala lingkon arajar arpuar halor ka phang ka ba ong halathammei bantei ya ka lawai U acting aim jong kahima milim upa aim aina manix aim ulalong kumukongsan hagani gasngi harangkat kajing don lang jong MLA ka than uba nujor ki sungo ubala play ya umausa nam jong kani Lympung hakasnong Mukhap nang tadi MLA jong ka Joy constituency uba Wailand Miki Shilla MDC uba winning G sungo ki president bat ki secretary jong ki Seiñ Raij bapher ki doloy bat ki khot jong ka Seng Khasi Seiñ Raij Hagani ke Lympung lapan long ru ki program bapher ya ka balapan kre da ki Seng Khynnah na keleng kari Khasi bat ri jantia. Kedongsa Jongmi Andong Kalaway Kawapnay Yami Kipara Hebre Bat Kawa Shongkun Shongkia Bayat si dapat jinglam utrai kerap benar kulai cijan. Ini negeri kami namun Congoro dan selama ini negeri Lympung dan Malaysia orang hari Islam berdaftar Alat untuk mulai Terdahulu Islam Harga akuat Aku baik kemat Dari itu Aku baik kemat Ini mentawiyuk di bendera di program Kisfaba Yongga Lawi Bukurnai Jadi semua cuma berkat Aku ini kan kira yang ini Ipuyuk kira yang ini Utip di maya Ya lejingan Kan tentuan Ya ka nunglim nungja iba long I jinget jile jongi ikun Khasi salah betul kot umungi nyamtri iba ile kat manya bamini jebe di syai ya lak jong kita dulu ya.
Om